Kanjalo nje akulakuma kuma ikwela phansi wena mlaleli yes ukuwa ikwela phansi sawuna uyima uwela phansi rikukanela phansi ngambeka imshumi yazo ene park hambeka yamshumi yazo kakhuluma na FM 95.0 Karitende ririmine ha Rikori namusi iriko chimbila na give more the son of God ndibone banera chimbila nabo namusi mara richirimini zirihone ndi zwauri riko kanela phanda rosedzela uri pfesese uri vodana mini vori hwalela mini nahone ndi yone album ndiya vungana nahone ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine vha khou ita ngari ri khou vhona uri vha vhutonga vho pumula vha tori zizi bekungathi ke uthulethe cwaka ke God knows the son of God because bekungani uthe zi asazi bekutheni kanti sifundi ke sizwisise njengoba bese sike sabingelela lapha ke give more ake sithi na GSG asiphinde njalo sibabingele ngokwesibili. Salubonani lonke balaleli bomsakazo ekhulumana FM olibingelela ibizo ngive more the son of God oyaziwa ngo GSG inceku kaJehova. GSG ake ngithi mina tshela mina why ubusungane sewuthule okwesikhathi eside ungathi awusatholakali beungani nje kukhona kade kungani kukhona kungahambi kahle tshela mina ubuyephi and bekuhamba njani? Bengimile nje mbijana emculweni ngendaba yenye engakahlangana layo nje ngikahlangana nje lohlupho lokufakelwa ipoison so ngase ngisima ke mbijana emculweni ngilo hlupho lona lolo. Ubufakelwe ipoison wewe ungasanelisi ukucula? Ya bengingani nilimele nje ngaphakathi esiswini ya. Kodwa ayisengaba right. Kathesi usuzizwa kahle? Ya thesa ayisengikahle kakhulu. Bekwenze njani ukuze kufike esigabeni leso sokuthi mhlambe kuze kube lesikhathi sokuthi utholakale sekule tshefu thizeni bekungaphi yokusemdlalweni noma mhlambe izimpi zasemculweni noma izimpi zemdenini? Oqala ipoison vele ngayifakelwa kabili. Eyokuqala kwaba impi nje yasemculweni kwadlula then le eyamisa ukumisa sibile emculweni kusukela 2022 ngesikhathi ngirecorda le album kwakusemsebenzini. Ngafakela ke emsebenzini. Kungani ufakele emsebenzini lapha na kuba ngwani? Laphana indaba eqale ngokuthi amakhiwa ami ayethe khona nje bafuna ngenzela something so ngenxa yomona lomhawu wabantu ke basebengifakela ke ipoison. Kodwa into ayifuna ukwenza ngabelungu baqhubeka bayenza noma bacinga bangasayenzanga? Hayi abasayenzanga engicabanga ukuthi laphana nje kwakuyi trap ngokubona kwami ngendlela okwenzakala ngayo ngoba ngemva kwakhona ngithenza ithi ngivukhuluma laba indaba yakhona bangazwakali ukuthi indaba yakhona ikhulunywe bangathi bayayigqibela nje indaba yakhona. Kuzima asithi thina ke nangu sewujikile so icwecwe lelo sinikezela namhlanje licwecwe la record wakudala lagcina lingasakhitshwanga. Leli ngalikhipha ngesikhathi sakhona ngisenhlungwini zakhona so ngazenza idayo ethi ngingaqhayi ngime nje ukulipromote ebantwini. Kwakungikhona uliletha emavikini edlule la? Inkosi yami thina singele ichaphela mawubona kubuye into oyithola lapho uvela uzitshela hayi aziyakhala nansi into entshabalaleli. Ya sure lona licha sibili kodwa nje ngokurekhodwa kwalo seleminyaka ka 2022. Kuyini okwenze waphinda wacabanga ukuthi hayi man ake mbuyele endimeni ake mbuyele mphinde njalo ngibe khona emphakathini yini ekusukumisileyo bese kutheni yini wathi sohlangane nayo? Bembone sengihlale kakhulu isikhathi labantu bengibuza abalandeli ukuthi wathula kangaka uhamba njani so khona kuyabe kunzima ukuthi ngibachazele nga1 ukuthi balandele one by one so ngasenze hayi kahle ngiphenduke emculweni kodwa layo sazofaka futhi ingoma ekhuluma ngesimo engakahlangana lazo. Okay uyafisa ukuba abantu ukuthi hayi bakithi ngike ngaphosa ngahamba? Hayi iqiniso ukuthi nje ngiphenduke khona ngale indlela yakho kancane nje bese yakhanya indlela ekukhomba ekhaya. Ya kusele kancane nje. Okay so mase ubuya awuntshela ukuthi yini obuyela mhlawumbe ongathi lapha ngibuye senginyathela ngolunyunyawo oluveza ukuthi hayibo angizanga ukudlala ngize ukuzosebenza.
Akathesi ukubuya kwami ngizimisele kakhulu ukuthi ngiveze okuyabe kusenzakala esimweni sempilo ukuthi labanye abantu belimuke bangajabuleli ukuthi kona mhlawumbe uthiwa uyenzelwa something kodwa qala ufunda ukuthi lokho okwenzelwayo khona kuyabe kukufaka ngapi empilweni yakho. So okuningi kwakhona ngiyabe ngizakuveza kule album engizayirecord. Okuthi kusasa isecret usazama ukuthi ukufihle ukuze ugcinele ukuthi nxa sekuphuma lelo cecwe ube lento ongayisho. Yeah kunjalo. Ake ngithi mina endimeni yomculo lapha vele kuzwakala ukuthi kakhulu kwezokholo kukhona ukungezwana nithizeni lokucikelana phansi. Awusichazele ukuthi wena ngokwazi kwakho kuliqiniso elingakanani ukuthi abantu vela bazwanani, abantu kukhona ukudlelana umona, ebantwini lapha kukhona futhi ukuthi khona omnye umuntu mayebona ngathi omnye uyaphakama laye abe nesandla sokuthi lo muntu mhlamba acwile phansi. Wena ngokwazi kwakho uthanda ukuthini ngale ndaba engikhuluma ngayo? Ngokubona kwami mina ngibone ngathi lapha emculweni wegospel abantu abaningi singene abanye bangenele ukuzodinga imali ngayo igospel kodwa bengekho khona emoyeni vele obathumayo ukuthi khona bathuma ilivangeli ngalezi ngoma. So yiko kwenza ukuthi abantu bakhona babe phatha lapha lalaphana vele umona yikho lapha khona uSathana angena khona. Kukhona abakwenzayo vele. Kukhona abakwenzayo behind. Kwenziwa ngabantu abacula umculo noma mhlawumbe sokwenziwa ngabanye abantu labangaculiyo. Lokhana kwenzakala nje ebantwini bonke. So ngezindlela wena uthini uthanda ukuthini abantu abanengi bahleli bethi bona lalabo abantu abathi inkosi vele abanengi bakhona lo abakho eqinisweni basemangeni. Wena uthini ngalokho? Ya khona kuliqiniso abakho eqinisweni ukuthi bathi inkosi ngeqiniso. Ngabantu abathi inkosi ngemlomo kodwa izenzo zabo zingafakazi ukuthi khona bayamfakazela uNkulunkulu ngeqiniso. So wena uthi hayi empeleni ayikho leyo nto abantu bagangile abantu bazenzela into zabo kunjalo Sibili. Balaleli enthemba liyazizwela abantu abafani mina okwami ngizwa lapha hayi idilami ke ngisho injalo. So ake sithi thina ke sifuna ukuwela kwezinye indaba ezilandelayo kodwa ngifuna ke sihlabe ikhefu kancane. Yivi ingoma esingabanikeza nabalaleli? Ngethi hawukela abantu bami. Ethi hawukela abantu bami. Yeah. Iqukethe emlayezo bani ke le? Le ikhuluma ngokuthi bayakhala abantu ngesimo sabo sempilo nje. Ukuthi nxa bezama abakuzama empilweni izinto ziyabe zingahlangani. Asihlangani izinto? Yeah, ziyabe zingisala uhlangana. Hey. Usinda lo ngathwele awusuka madoda ziyakhala ke manje ithi mphakamise lengoma ethi hawukela baba uNkulunkulu makasiza abantu bakhe lawe sengathi ungasizakala wena mlaleli wena mbukeli wena osizwa njengamanje sengathi ke ungasizakala kulokho ke ofisa ukuthi ngakuyenzeka sengathi kungayenzeka ngendlela ofisa ngayo.
Nkosi yami bayakhala abantu bakho baphila kabuhlungu bantu bakho Yeah, ngiyabona ama comments lapha ke ku Facebook uNdux Moyo ufaka ama love uDanisa uthi volume please angazi ukuthi uDanisa ivolume kanjani futhi inkosi yami bakithi kodwa ngapha kimi konke ku right ngingazi kuwe ngapha kwelakho iside uGodnozi ngiyathatha streaming Patson ngenkomathi uyavutha vu ameni umzimoyo athe na ameni yemzi right Dr Mzi yakubona ku Facebook lapho thank you so much Dr Mzi all the way from Phetsheya ngale South Africa yes sithi siyabonga izingoma zomculi mfusi mfisela ingqubela phambili uma fika nathi hayibo ngendlela engizwa ngayo lengoma cela ukubona ijive sure le beat yengoma yesibili iyavuma ijive yakhona le kwavenda umafiyani Pho manje la uthi umbalo ngagitha mafiyani mina sho ngasukuma nginyikinyeke oh yeah mana sibone ke laphana ke okay kunomunye otheni lesifiso sokuthi abe ngumculi laye so ufisa ukuzwisisa ukuthi pho ena athini aqalele ngapha ayenze njani nxa engumculi nxa singathi thina nikeza umculi iadvice kwezokucula lezi ungathanda ukuthini emculweni akangene ngokuzinikela lokuthi yini afuna ukuyinikeza abantu njalo ufuna ufundisana abantu nxa kuyikuthi mhlambe yena kunzima la kuye mhlambe lokubhala ingoma akenelisi kodwa uzizwe nalentshukuntshu yokuthi mina ngiyafisa ukuyenza lento mina owamumbono angasondela ebantwini asebekhona kule indima abuzise bamfundise aye ajwayele angajwayela ke kulula ebese siya ke studio ukuya record okay hayi asibonge kakhulu laphana ke ngendlela othe wakufaka ngakhona ake ngithi mina wena mlaleli ke wekhuluma neFM 95.0 asingachithi isikhathi give more GSG awusichazele ukuthi so wena ekuculeni lapha vele uphila ngokucula kumbe kukhona ezinye izinto ozenzayo ezenza ubalansise umculo uqhubekele phambili ulokusanele isukunikeza abantu ingoma kulomsebenzi engiwenzayo angenza ukucula kuphela okay ngiyenza okufilima okay ukushoot imchado ama birthday ama music videos okay umsebenzi emunye ngiwenza ule camera ngilama camera so wena nguwe oshutayo kumbe kulamadoda amanyathilo osebenza lawa yibo abashutayo wena ngumnikazi wemchina noma wenza njani ngizama ukuthi ngizwisise okay mina ngikwazi uyigospel artist phela yeah sure yes ngilamadoda engisebenza lawo okay engisebenza lawo nxa kakhulu ngasishuta imchado kodwa nxa ngishuta imusic video isikhathi ngiyabe ngiyedwa okay kodwa ke emchadweni lamadoda engisebenza lawo sike sakubona esikhathini esedlule GSG usungani usewutshintsha uluhlu ungani usunabela ngapha kweza mahlaya lezo ezokulingisa mhlawumbe ungasichazela ukuthi ngapha kulezi ezokulingisa lemidlalo khona kumi njani lakho ngiyaphusha kakhulu ngapha endimeni zokuactor ngile drama ethi umhlaba ungehlule kubuye esibili ethi isifungo the oath okay umbani obhalayo yimi engisibhalelayo ngisidirectele uphinde usidirectele kuyaphuma yini kodwa ya mbijana ucabanga ukuthi yini eshotayo kusilelana ngathi kushota kakhulu isupport okunye konke kuvuthiwe kusilela ngabantu nje ukuthi basekele into yakho kodwa okunye konke wena ubona kuhlelekile ya kimi hayi ngibona kuhlelekile kuphela ukushota isupport itholakala ngaphi imidlalo yakho mhlawumbe mawungasho ukuthi abantu bangathola imidlalo yakho mina ngiyazi nami ngidala ngacina ukuyibona mhlawumbe itholakala njani imidlalo yethu itholakala ku YouTube ku channel ethu ayibulawayo Celebrity TV la ku Facebook la ku TikTok
uyayitshela ku TikTok ikhona ku TikTok. ithini i-following kodwa ku TikTok Ba follow kodwa ayihambi ngendlela esabe sikhayelele ngakhona. okokuthi okwenza ingahambi mhlambe izinga layo quality yayo the way enziwe ngakhona Ngicabanga ukuthi ku TikTok ime ngekho active kakhulu ukuthi ihambe. ukuthi iwenze lokho uqhubeke phambili Kunjalo. akubulali yini akulimazi khonokho na mhlambe khona ukuthi yayizwa abaculi abaningi sebekhala ukuthi no azange ngapromota kahle eyazange nganikeza kahle abantu isikhathi sokuthi ngithi ngithengisa imisebenzi yami akulilimazi yini njengabaculi khonokho liyakunanzelela futhi na ukuthi kulibisele emuva Kuyasilimaza kakhulu ngokungabi active wethu kuma social media platform. Ngoba kuyakumele ukuthi thina siphushe kakhulu khona phana ukuthi abantu basilandele njalo sihlale siphambi kwabantu isikhathi esiningi. Ngokubuyela kwethu emuva yikho kusibiselayo ukwenza ukuthi umsebenzi wethu ungahambi kakhulu. Kodwa hayi njengoba semphendukile uindustry ngiyathembisa ukuthi ke sokuza zathi ukukhuphula amasokisi. kuzoba lo mehluko Kakhulu. yebo awuntshele what are the challenges that you have encountered yiziphi izigameko yiziphi inhlupho ohlangana lazo phakathi kwendima yokucula ukuze njalo usichazele ukuthi unqoba njani kulobo bunzima oyabe uhlangane labo endimeni yokucula sikuthi nje masinyane Ekunqobeni kwami nxa ngihlangane lobunzima yikuzinikela uNkulunkulu ukukhuleka ngasonke isikhathi ngicela ukuthi uNkulunkulu akube nguyena ongikhokhelelayo ngoba ngaphandle kaNkulunkulu akekho omunye onganqobela silokunanzelele ukuthi ebuculeni lapha abantu baculela izizathu ezihlukehlukeneyo pho ke wena yini ekulethe emculeni ulanda ukujumayela nanomhlawumbe nje uya uzwa nje ufuna ukuphusha kumbe ngithi uqhubha ikhono lakho mina ngithanda kakhulu kuphusha ukuthi ngichumayele nje ngokuhlabela ngilokufundisa nje abantu ngezinto eziyabe senzakala abanye ababengazinanzelelanga abantu Mbonga kakhulu isikhathi sethu kusele kancane nje ukuthi sivale lapha manje ngidobhe ku WhatsApp ke ngisibathina abantu lapha siyabonga izingoma mfundo omhlabeleli qhubela phambili inkosi iza kukhokhelela unaweli omnyathena ke hayi uyazama lo bhodi yimo ubhudiza uthena hayi uzwa kulokuzamathizeni laphana lwathi ziyabusisa ke izingoma zomculi simfisekela ukuthi aye phambili ngugogo lapha uMrs Giyani siyabonga kakhulu ngizama ukubheka ke ama comments alokwenza lengoma lapha na yozama ukwadinga ithi ngigijime ngiya ku Facebook lapha no Petronella Sibanda athena ke keep it up nguPetronella Sibanda ku Facebook lapha na ke bengizama ukuthi ngithathe ke ama comments bengizama ukuthatha ama comments kuphela lapha yana kanti hayi ku Facebook ungathi anginawo amanye kanti futhi ke ku WhatsApp lapha na ke bengisalindile ingoma zakho ukuze zifike emphakathini ukhangelela ukuthi yini ozayiguqula ukuyenza kungafanani lalokho ke wakwenza emuva ngikhayelela ukuthi ingoma zami ngizithengise kuma online stores yikho engikhangelele khona ukuthi ngizifake kanjalo ebantwini okay ona ngithathe ke ecingweni lapha na ke ecingweni ndayanduna Mfuza. Ngiyaphila mina linjani lina? Eklapini. Hayi sizwa iphambili. Siyabonga kakhulu khuluma naye kulalele. Hayi uyaza umculi ngiyayibonga kakhulu music yakho ngoba yayiza besendlala kodwa hayi seyiqala ngakho. Hayi siyabonga kakhulu sure. Kuzabe voice yakho le futhi isingavuma kuma stand gospel yeah isingavuma impela hayi siyazibona okay kulungile yabo dada uthaka umaskandi gospel usungayenza kube mnandi yizinye zezinto ezitholakala kubalaleli bayaqoquzela awunjele vele basiza kangakanani abalandeli wena mawukhangele ngesite lakho bakusiza kangakanani abalandeli abakulandelayo abalandeli bethu basiza ngokuthi basinikeza imbono ngoba nxa sikhiphile ingoma ukuthi sikhiphe enye album ibuye ngendlela eqondile ebantwini siyabe sithatha amazwi imbono yabo
sibe sesilungisa ke lapho esiyabe senze kwa amaphutha ekuqaliseni ukuthi siya ku album elandelayo singayenza amaphutha lawana lokho esikhula siyaphambili amaphutha angabe lokho efana Mhm. Uthini laphana ke umlaleli tha ingoma yiyo umfana kamdala Jova Sambe kuzalunga kuphela kuthiwa injalo lento udube ese hillside laphana Siyabonga kakhulu. Ubusi athena ke zimnandi ingoma inkosi mayiphakamise aqhubekele aphambili usho njalo ke ubusi laphana and then Siyabonga. uthando sephumula athena siyambongela afake laphana lokho konkazana kwesigqoko esibomvu lokho yes uyakhala omnye umlaleli lapha nathi awu bantu ngiyazicelela nje mina ku GSG ukuthi bantu kuyaneliseka na ukuthi lami ke ngicule laye Hayi uvumelekile. uvumelekile Yebo. yes osokuqhakathekile ukuthi akuthinte kuphela Kunjalo. right bakithi nxa umuntu efisa ukuthinta GSG ukuthinta kanjani uma umuntu engafisa ukuthi mhlawumbe asebenzisane lawe kumbe ufuna ukunxusa kumbe ufuna ukuthi la yasondele eduzane bathole usizo kuwe wenelisa ukuthi uthintakale kanjani uthinteka kuziphi inombolo uthinteka kuwapha ama platforms Petronel uyaphinda lapha manje also uthena ke also ukuthi wazakale uvumela ukuhamba ezinkonzweni ukuthi wazakale nguPetronel Sibanda uthi ungahlali nje kuphela hamba la sezinkonzweni ukuze wenelise ukuthi wazakale Siyabonga kakhulu hayi sizayenza njalo ukuthi sihambe lamasonto. Engithemba kezwakala laphana ithini imininingwane yakho zithini inombolo utholakala kanjani Inamba ye WhatsApp la kuma calls ngitholakala ku 071 67 41 631 071 67 41 631 izinamba entholakala kizo kuma social platform tholakala ku channel ethi Bulawayo Celebrity TV yiko la bentholakala khona kuphela kuphela la ku TikTok ngikhona ku YouTube ngikhona ku TikTok ngikhona ku Facebook page ngikhona bengicela abantu basifollow Angithemba ke kuzwakele laphana mina zwi besikuhlandla la esithi khona hayi bazini abaculi bangakithi silabo ke abezokholo ke laba kanti sithe namhlanje ntamba besithi cophi lo give more the son of God nguye kade sihamba laye kanti bese ngithi ke give more yipi ingoma ke esingathi abalaleli njengamanje sivala bezwe yona sacela uvala ngale ngoma ethi kunzima emhlabeni kuzima emhlabeni kudala thina wena ingoma esasiyazi ukuthi akuzima emhlabeni yiyo yini nami mhlawumbe lengentsha le hayi le ikhuluma ngezinto esesenzakala manje ukuthi abantu sebegijimisa impilo esheshayo ngathi phecelezi ukuthwala abantu kwazegijimela ukuthwala benza izinto ezingekho right beqeda imideni yabo ngezinto ezinjalo ezilobungozi kunjalo yani kuyathiwa thatha kakula bungozi bese kusiba lobungozi emulini batsho njalo asibonge kakhulu ke mlalelo ekhuluma FM 95.0 kodwa ngiphathele khona namhlanje ngihamba nayo GSG kanti emsakazweni ohamba phambili umsakazo ekhuluma FM 95.0 ngokunjalo ke fisa ukuthi ngingachithi isikhathi sikunikezele ngoma ethi kunzima ngokunjalo kanti futhi sobuye njalo sithi ngemva kwale ngoma singene ezweni lenkosi kanti ke abasanda kusijoyina umsakazo nekhulumana FM siyatholakala bakithi lapha la sekulenjini phela ngapha ukuthi www.khulumanafm.co.zw kumbe udownload iapplication okuthiwa yiZ Plus lapho uthola khona ke umsakazo yonke yala ekhaya eZBC kanti ukuthola umabona kude ubone ke leminye imidlalo mhlawumbe ukuthi kwakukhuthayo ongazibukeli la khona kompara ke kuZ Plus downloada iZ Plus kube lula kube mnandi ngokunjalo umlaleli wekhulumana FM asenze kanje so ingoma ithi yona kunzima
akasekho naye hey sokusele mina ngedwe ekhaya ngihamba ngithi ngiyofuna okwenotho ngihambela khona le mangona seGhana bangibuza ukuthi ngisacrifice ngani empilweni njalo khona ngase ngihlulekile vele hayi ngathi mina ngisacrifice ngomdeni wami